Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Liyetona Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi yafashwe matekwa n'abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo. Liyetona Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi, abarwanyi ba M23 bamufashe matekwa mu mujyi wa Uvira. Ni mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 9 nyuma y'imirwano ikomeye cyane yasize inyeshyamba za M23 zirimo kugenzura umujyi wa Uvira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko abasirikare barenga 120 b'igihugu cy'u Burundi nabo bacakiwe n'inyeshyamba za M23 muri kariya gace ka Uvira. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko Liyetona Koloneli Nkurikiye yamaze gufatwa n'abarwanyi ba M23, ndetse ubutegetsi bwa Gitega ngo bwaba bwatangije ibiganiro hagati yabwo n'inyeshyamba za M23 hagamijwe kuraba ingene abasirikare b'u Burundi barekurwa. Amakuru twamenye nuko mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 9 intumwa za Perezida General Neva zagiye mu mujyi wa Goma kuganira n'abarwanyi ba M23. Biravugwa yuko General Evaristo Ndayishimiye yaba yatangiye gushyira umupira hasi, yaba rwose yemeye kuganira na zino nyeshyamba, ndetse akazemerera yuko agiye kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ibingibi ngo General Neva arimo kubikora kugira ngo yumvikane na zino nyeshyamba, nazo zimwemerere yuko zitazigera zitera igihugu cy'u Burundi cyangwa ngo zifashe inyeshyamba za Red Tabara zishaka kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutakambira M23 kugira ngo irekure abasirikare b'u Burundi yafashe matekwa. Harimo umusirikare afite ipeta rya generali ari mu mujyi wa Goma yenyegeje mu kigo cya Monisco. Hari n'abandi bakoloneli bagera kuri 3 M23 yacakiye. Barimo rero uyu Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi nawe yafashwe muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma y'imirwano yari ikomeye cyane yasize abasirikare b'u Burundi barenga 430 baguye ku rubuga rw'imirwano muri Uvira. Abandi benshi barenga 120 bagafatwa matekwa. Abasirikare benshi b'u Burundi kandi bahungiye mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko mu gatondo k'irigenekerezo rya 9 aribwo inyeshyamba za M23 zafashe matekwa Liyetona Koloneli Nkurikiye n'abandi basirikare barenga 120 bafatiwe mu mazu yo mu mujyi wa Uvira. Liyetona Koloneli Nkurikiye inyeshyamba za M23 zamuturumbuye mu nzu aho yari yinyegeje, ndetse amakuru aravuga yuko abandi basirikare nabo barimo kugenda bacakirwa irya nino mu mazu aho binyegeje. Ubwo M23 yinjiraga muri Uvira, bamwe mu Barundi bahunze berekeza mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika, ariko amakuru aravuga yuko abandi bakinyegeje irya nino mu mazu. Ni naho rero bacakiriye Liyetona Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi. Uyu ni umusirikare akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, yararongoye imwe muri za batayo z'abasirikare b'u Burundi bagiye kurwanira muri Kongo. Liyetona Koloneli Nkurikiye arazwi cyane, ndetse bivugwa yuko ari somambike wa General Evaristo Ndayishimiye. Uyu nguyu rero yararongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo, nawe yamaze gufatwa matekwa. Biravugwa ko M23 irimo guhiga n'abandi basirikare bakomeye bivugwa ko binyegeje muri uyu mujyi wa Uvira.
Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega bwatangije ibiganiro n'abarwanyi ba M23 bigamije kumvikana ku kungene bagiye guturana. Nyuma y'aho ubutegetsi bwa Gitega butsinzwe urugamba mu mujyi wa Uvira, biravugwa neza ko General Ndayishimiye arimo gusaba ibiganiro n'inyeshyamba za General Makenga. Intumwa eshatu za General Neva zamaze kugera mu mujyi wa Goma. Hari amakuru yizewe yemeza ko General Ndayishimiye agiye kuvana abasirikare biwe mu gihugu cya Kongo. Ndasubiramwo, General Evaristo Ndayishimiye yaba yemereye abarwanyi ba M23 ko agiye kuvana abasirikare biwe muri Kongo. Ni nyuma y'aho benshi bafashwe matekwa ndetse abarimo gupfa bakaba barimo kwiyongera, ndetse inyeshyamba za M23 zikaba zageze neza ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ibyo Ndayishimiye yangaga nibyo bimushikiye. Yangaga yuko intare za Sarambwe zigera ku mupaka wa Kongo n'u Burundi, none umupaka wa Kamanyora, umupaka wa Uvira ndetse n'ibindi bice byose bya Kongo bihuza imbibi za Kongo n'u Burundi birimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Nta yandi mahitamo rero General Neva afite usibye kuganira na zino nyeshyamba bakemeranwa uburyo bagiye guturana batarebana y'ingwe. Isoko yacu ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi iravuga yuko General Neva yiteguye kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo, ngo nibwo buryo bwonyine yakwizera ko umutekano w'u Burundi utazahungabanywa n'abarwanyi ba General Makenga. M23 mu minsi ishize yari yatanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi ivuga yuko nibakomeza ibikorwa byabo byo kurasa muri Kongo bakoresheje indege z'intambara z'abarundi ndetse n'iza FARDC, M23 itazabyihanganira. Amakuru rero akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kubona neza ko nta nsinzi n'imwe bashobora kuvana muri Kongo. General Neva ngo yaba yemeye rwose kuvana abasirikare muri Kongo ndetse akemerera M23 ko igihugu cy'u Burundi kitazongera gukoreshwa mu kugigabaho ibitero. Gusa amwe mu masoko yacu akavuga yuko General Neva yaba arimo kubeshya M23 agamije kubohoza abasirikare biwe bakomeye bafatiwe ku rugamba. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ndetse no mu gatondo k'irigenekerezo rya 9, abasirikare b'u Burundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Hari za video ziteye ubwoba zirimo kwerekana ibiziga by'abasirikare b'u Burundi hariya mu gace ka Uvira. Hari za video zirimo kwerekana abasirikare b'u Burundi bacitse amaguru. Hari video zirimo kwerekana abarundi bakomeretse mu buryo bukomeye. Hari na za video zirimo kwerekana abarundi barimo kwirukanka bataye intwaro zabo barimo kwerekeza mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Ibi byose rero birimo gutera ubwoba abene gihugu b'u Burundi, bagakomeza gushyira igitutu kuri Perezida General Neva bamubwira yuko akwiye gucyura abasirikare b'u Burundi, ko abana b'u Burundi barimo kugwa muri Kongo kandi nta nyungu n'imwe abene gihugu b'u Burundi barimo kuronka muri iyi ntambara. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko muri kano kanya turiko turavugana Lieutenant Colonel Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi yafatiwe mu mujyi wa Uvira. Inyeshyamba za M23 ziramufite, yahindutse imfungwa y'intambara. Amakuru dufite aremeza neza ko abandi basirikare barenga 120 nabo bamaze gucakirwa amatekwa. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gukora ibishoboka byose ngo burebe ko bwacyura abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo. Gusa inyeshyamba za M23 nazo ngo zirimo gusaba ibintu bikomeye, nuko Burundi bwivana muri iyi ntambara burundu, bukavana abasirikare babwo muri Kongo ndetse bukareka gukomeza gufatanya na FARDC barasa ku nyeshyamba za M23. Ni ibintu rero ngo bigoye cyane ubutegetsi bwa General Neva. Amwe mu masoko yacu akavuga yuko General Neva yaba arimo kubeshya M23 agira ngo abasirikare biwe barekurwe, maze ahubwo afatanye na FARDC kugaba ibitero bikomeye.
Generali Neva yariye za miliyoni nyinshi z'amadolari yahawe n'ubutegetsi bwa Kongo, ngo byagorana rero ko yivana muri iyi ntambara maze agatererana Tshisekedi umaze iminsi amuha za miliyoni z'amadolari. Ngewe bankiriyeho miliyoni enye. Mukomere mwihangane baturage, harya ngo wowe bagushyiriyeho miliyoni zingahe? Ngewe bankiriyeho miliyoni 5. miliyoni 5, miliyoni enye. Uzi ko hari bashaka kuduta muri yombi. Abarwanyi ba M23 bishongoye ku butegetsi bwa Kongo bwasohoye mandadare zo kubafata ndetse bukabashyiriraho imiliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika. Abayobozi ba M23 bagaragaye mu mujyi wa Goma barimo gutembera, barimo gukwena cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bwana Bertrand Bisimwa, Bwana Koloneli Nanga ndetse na Deriyo Kimburungu bagaragaye mu mujyi wa Goma barimo gutembera. Bagaragaye bavuga yuko bakiriweho miliyoni 5 z'amadolari y'amanyamerika, ndetse bavugaga yuko ubutegetsi bwa Kongo niba koko bubashaka bukwiye kubasanga muri Goma ndetse na Bukavu. Iyi nkuru rero turaza kuyigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko inyeshyamba za FCR zamaze kwihuza n'abarwanyi ba M23. Inyeshyamba za FCR zikorera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zasohoye itangazo zivuga yuko ziyunze ku barwanyi ba M23. M23 ibonye ubundi mutwe w'inyeshyamba wo kuyiyungaho. Abarwanyi ba FCR bavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bwananiwe kugarura ituze n'umutekano mu buseruko bwa Kongo. Abarwanyi ba FCR bavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bukorana na FDLR. Bavuze yuko abantu barimo kwicwa mu bice bya Ituri ndetse no mu bice bya teritwari ya Rubero. Bagaragaje ingingo nyinshi cyane bashingiraho bavuga yuko bagiye gufasha M23 kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Izi nyeshyamba za FCR ziravuga yuko zitangije urugamba aho zigiye kwisunga Generali Makenga maze ngo bagakinagiza ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko abarwanyi ba Generali Makenga barimo kubyina intsinzi muri kariya gace. Abarundi birukanse bahunze. Hari amakuru avuga yuko ibiziga by'abarundi birimo gutoragurwa irya nino mu mihanda. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde ko. Fyonda ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, abayobozi ba M23 ndetse n'ihuriro AFC bishongoye cyane ku butegetsi bwa Kongo. Bwana Bertrand Bisimwa, Bwana Koloneli Nanga ndetse na Bwana Deriyo Kimburungu ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 bagaragaye mu mujyi wa Goma barimo gutembera, ndetse bagaragaye barimo guseka cyane ubutegetsi bwa Kongo bwari bumaze gushyiraho miliyoni 5 z'amadolari y'amanyamerika ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma ubutegetsi bwa Kongo bufata bano bagabo. Bwana Bertrand Bisimwa ndetse na Koloneli Nanga bagaragaye mu mihanda yo mu mujyi wa Goma barimo kwisekera cyane. Barimo kubiteramo urwenya, barimo kuganira. Bwana Bertrand Bisimwa arimo kuvuga ati ngewe bankiriyeho miliyoni 5.
Bwana Koroneye Nanga nawe ati nanjye bankiriyeho miliyoni 5, maze Koroneye Nanga arahindukira abaza Bwana Deryo Kimburungu ati harya wowe bagushyiriyeho miliyoni zingahe? Nawe aramusubiza ati ngewe bankiriyeho miliyoni 4, maze bakubita agatwenge baraseka bati miliyoni 4, miliyoni 5, ati ko ari amafaranga menshi cyane, ati banza koko bashaka kuduta muri yombi, maze baraseka cyane nk'ikimenyetso cyo kunebagura cyane ubutegetsi bwa Kongo. Nyuma yaho Bwana Koroneye Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse na Deryo Kimburungu bagaragaye mu mujyi wa Goma barimo kwishongora cyane ku butegetsi bwa Kongo. Ntago byarangiriye aho, bahise bajya ku rubuga rwa X. AFC itangaza amagambo akomeye cyane igira iti twese turi mu mujyi wa Goma, abandi bari mu mujyi wa Bukavu, ngaho nimuze mudufate. Ibingibi rero ni amagambo akomeye yo kwishongora kuri Minisitiri Bwana Mutamba watangaje yuko ashyizeho miliyoni 5 z'amadolari y'amanyamerika ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma bano bagabo bacakirwa. Nyuma yaho bano bagabo bagaragaye mu mujyi wa Goma barimo gutembera. Ubungubu ibintu byakomeye cyane irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Buri muturage wese arimo gufata iyi video yerekana Bwana Nanga, yerekana Bertrand Bisimwa ndetse na Deryo Kimburungu, maze akayirungikira Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo. Barimo kohereza iyi video bayoherereje Bwana Mutamba, barimo kuvuga bati ngaba babagabo murimo guhiga twababonye, ngaba rwose babagabo murimo gushakisha, ngewe nababonye bari hano mu mujyi wa Goma, ngaho nimunyoherereze miliyoni 5 zanjye z'amadolari y'amanyamerika. Babagabo mwari murimo guhiga dore ngaba ndababeretse barimo gutembera mu mujyi wa Goma muri iki gitondo ndetse na nimugoroba bari mu mujyi wa Goma. Nimubanguke mubafate kandi munzanire miliyoni 5 zanjye z'amadolari. Amatangazo yasohowe na Bwana Mutamba, Minisitiri w'Ubutabera, abaturage barimo kuyafata nkaho ari byenda gusetsa. Barimo kuvuga yuko ubutegetsi bwa Kongo n'ubundi busanzwe buzi neza aho bano bagabo baherereye. Niyo mpamvu byahindutse nka komedi ku mbuga ngurukana bumenyi, aho buri muturage wese arimo kohereza video avuga yuko yabonye Bwana Koroneye Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa barimo kwitemberera rwose mu mujyi wa Goma, kandi ubutegetsi bwa Kongo nabwo burabizi. Ariko ubutegetsi bwa Kongo nta bushobozi bufite bwo gucakira bano bagabo, keretse niba koko bashobora gukora operasiyo ya gikomando nk'imwe yakozwe n'ingabo za Isirayeli mu gihugu cya Uganda. Ariko biragoranye cyane ko abakomando ba FARDC baza gucakira izi nyeshyamba za General Makenga, ngo byagorana cyane rwose. Ndetse Bwana Koroneye Nanga na Bertrand Bisimwa bakomeje kwishongora cyane ku gisirikare cya Kongo cyashyizeho amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika ku muntu wese uzatanga amakuru yo kubacakira. Bo ubwabo bitangiye amakuru kandi bavuga yuko bari muri Goma, ndetse ko Kongo nibibakeneye rwose yabasanga muri Goma ikabafata. Ni ibintu birimo gutesha agaciro impapuro zashyizweho na Bwana Mutamba zo kubata muri yombi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko inyeshyamba za FCR zamaze kwihuza n'abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo, inyeshyamba za FCR zikorera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zamaze gusohora itangazo rikomeye zivuga yuko zigiye gufatanya na M23 kuva kuri rigenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Inyeshyamba za FCR zavuze ko zigiye ku ruhande rwa M23. Ni mu itangazo rikomeye cyane basomeye mu ruhame. Abarwanyi benshi cyane ba FCR kandi bafite intwaro bagaragaye mu gace kamwe ko muri Kivu y'Amajyepfo barimo gusoma itangazo ryabo. Bagaragaye bavuga yuko bihuje na M23.
batondaguye ingingo nyinshi cyane barimo gushingiraho bavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwananiwe kubungabunga umutekano mu buseruko bwa Kongo. Ubwicanyi burimo kwibasira abantu mu bice bya Ituri ndetse na Rubero. Ubutegetsi bwa Kongo ngo burimo gukorana na FDLR. Ibi byose rero ngo ni ibintu badashobora kwihanganira, bakaba bahisemo gukorana na M23 ngo barwanye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Izi nyeshyamba za FCR Front Commun de la Resistance zirazwi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akavuga yuko ari abarwanyi babarirwa mu bihumbi 2 baba biyunze kuri General Makenga. Ngo ni ibintu rero birimo guca intege cyane igisirikare cya Kongo n'abazarendo. Amakuru yandi kandi akavuga yuko hari bamwe mu bamayimayi nabo bamaze kurambirwa iyi mirwano, bavuga yuko bashobora kwiyunga kuri M23 maze bakarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kuba inyeshyamba za FCR zagiye muri M23 ni inkuru mbi cyane kuri Bwana Bitakwira wari ushinzwe abazarendo muri Kivu y'Amajyepfo. Bwana Justin Bitakwira ni umugabo uzwi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, azwiho kugira imvugo z'urwango. Muri iyi minsi yari arimo guhamagarira abazarendo gukora ubwicanyi ndetse akavuga yuko abanyamurenge bagomba kwicwa. Bwana Justin Bitakwira yagiye atangaza amagambo menshi cyane y'urwango ku bantu bo mu bwoko bw'Abatutsi. Justin Bitakwira rero niwe ajejwe mobilisation y'abazarendo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akavuga yuko yarakaye cyane nyuma yo kumva amakuru yuko izi nyeshyamba za FCR zagiye ku ruhande rw'abarwanyi ba General Makenga. Hari n'amakuru avuga yuko abanyapolitike bakomeye muri Kongo baba barimo guhindura uruhande. Hari amakuru yizewe avuga yuko hari abantu bagera kuri 6 barimo abadepite ndetse n'ababaye abaministre muri Kongo bamaze rwose kwiyunga kuri M23. Iyi nkuru turacyayitohoza. Amakuru yacu aratubwira yuko muri iki cyumweru M23 ishobora kuzatangaza aba bantu kandi bakiyerekana ku mugaragaro mu mujyi wa Goma. Ni ibintu rero bikomeje kwerekana yuko izi nyeshyamba zirimo kunguka amaboko. Amazina ya bano bantu turacyayatohoza, tuzayabagezaho mu makuru yacu ari imbere. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Ndababwiza ukuri, abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare barenga 430 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano. Ni mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira, aho M23 yigaruriye aka gace. Abarundi benshi bapfuye, hari za kajorite nyinshi. Amakuru aremeza yuko abandi barundi benshi bahungiye mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru aremeza yuko ibiziga by'abarundi byandagaye irya nino mu ibarabara hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse abaturage baravuga yuko Croix Rouge ikwiye gutanga umusada wo kuvanaho bino biziga by'abarundi. Ibiziga by'abarundi ndetse n'inkoho zabo zimwe na zimwe birimo kugaragara rwagati mu gice cya Uvira. Amakuru atugeraho rero akemeza yuko abarundi benshi babonye urugamba rukomeye maze bagahungira muri Tanganyika. Kugeza ubu turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 nibo barimo kugenzura Uvira. Imipaka ihuza Kongo n'u Burundi irimo kugenzurwa n'inyeshyamba za General Makenga. Nyuma y'aho ubutegetsi bw'u Burundi bubonye ko ibintu bikomeye ndetse ko M23 yegukanye intsinzi muri kariya gace, General Evariste Ndayishimiye ubwoba bwamutashye. General Neva arimo kudagadwa mu buryo bukomeye. Amakuru yizewe aremeza yuko General Neva arimo gusaba ibiganiro n'inyeshyamba za M23. General Neva ngo arashaka kuganira na zino nyeshyamba kugira ngo bumvikane ingene bagiye guturana kandi badaterana. Ni ibintu rero byatunguye cyane benshi mu baturage b'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko intumwa za General Neva zamaze kugera mu mujyi wa Goma kandi zirimo kuganira na M23. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Uvira, ibintu byakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi.
General Evaristo Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira. Amakuru yizewe aremeza yuko General Neva yatangiye gusaba ibiganiro n'abarwanyi ba General Makenga. Ndasubiramwo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu butegetsi bwa Gitega aremeza yuko General Evaristo Ndayishimiye yatangiye gusaba ibiganiro n'abarwanyi ba M23. Hari amakuru yizewe yemeza yuko mu ijoro ryakeye General Neva yarungitse intumwa zigera kuri 3 mu mujyi wa Goma. Yarungitse intumwa kugira ngo zijye kuganira na M23. Hari amakuru avuga yuko intumwa z'ubutegetsi bwa Gitega mu gatondo k'irigenekerezo rya 9 zageze mu mujyi wa Goma kandi ko zigiye gushaka abayobozi ba M23 ngo baganire. General Neva afite ubwoba bwinshi. Ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kudagadwa nyuma y'aho abarwanyi ba M23 begukanye intsinzi mu gace ka Uvira. Imipaka ya Kongo n'u Burundi irimo kugenzurwa n'inyeshyamba. Hari ubwoba rero ko ubutegetsi bwa Gitega bushobora gutembagazwa ndetse bivugwa yuko M23 ishobora kugaba ibitero bigamije kwihorera ku butegetsi bw'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Uvira. Abasirikare benshi b'u Burundi barapfuye. Amakuru yizewe twamaze kumenya nuko imirwano yabereye muri Uvira yahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 430. Amakuru kandi akemeza yuko abandi basirikare benshi bafashwe matekwa. Ibitwaro bikomeye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byacakiwe n'abarwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi barirukanse bahungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru akavuga yuko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bikirimo kugaragara mu mujyi wa Uvira ndetse ko abapfuye ari benshi cyane. Kugeza ubu ngubu rero ubutegetsi bwa Gitega burabibona neza ko bwamaze gutsindwa iyi ntambara yo muri Uvira. Ubutegetsi bwa Gitega bwari bwararungitse abasirikare barenga 19,000 ngo bajye kurwana kuri uyu mujyi wa Uvira utigarurirwa n'inyeshyamba za M23. Ubutegetsi bwa Gitega ntabwo bwashakaga ko buturana n'inyeshyamba. Ariko niko byagenze. Byaje kurangira M23 yigaruriye agace ka Uvira. Imipaka yose ya Kongo ihuza Kongo n'u Burundi irimo kugenzurwa n'inyeshyamba za General Makenga. Ku butegetsi bwa Gitega rero ngo ni ibyago bikomeye, ngo guturana n'inyeshyamba ni icyago gikomeye, kandi ngo izi nyeshyamba ubutegetsi bwa Gitega bwarazirwanyije. Amakuru rero akemeza yuko General Neva yabuze ayacira n'ayamira ndetse arimo gushaka kwigarura, arimo gushaka kumvikana na zino nyeshyamba. Amakuru yizewe aremeza yuko General Neva ubwiwe yarungitse intumwa 3 mu mujyi wa Goma. Arimo gusaba ibiganiro n'abarwanyi ba General Makenga ndetse amakuru twaronse aremeza yuko hari ingingo zigera kuri 3 arimo gusaba yuko baganiraho. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko General Neva yatumye kuri bwana Colonel Nanga urongoye AFC ngo arashaka yuko bagirana ibiganiro. Ubutegetsi bwa Gitega ikintu cya mbere burimo gusaba nuko M23 itatera u Burundi. General Neva ngo arashaka kuganira na bwana Colonel Nanga ndetse na General Makenga bakemeranya yuko M23 itazigera itera igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo bikajyana nuko u Burundi nabwo rwose ngo butazongera kugaba ibitero ku barwanyi ba M23. Ibyo ngibyo ngo byaba bibaye mpanguhe. Basezerana yuko nta ruhande ruzongera gutera urundi, ndetse ingingo ya kabiri nuko abasirikare ba FARDC ndetse n'ibikoresho byose bya FARDC biri mu Burundi ngo bitakongera gukoreshwa bigaba ibitero ku nyeshyamba za M23.
icyo ngicyo ubutegetsi bwa Gitega burashaka kugikoresha ngo bagishyire ku meza y'ibiganiro. Ubutegetsi bwa Gitega nabwo bugasaba M23 ko rwose itazigera ifasha abashaka gutera igihugu cy'u Burundi, cyane cyane inyeshyamba za Red Tabara ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi ubutegetsi bwa Gitega ngo ni ingingo ya kabiri rwose barimo gushaka gusaba M23 kudafasha inyeshyamba zishaka gutera igihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi amakuru atangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega avuga yuko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo izafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru rero akavuga yuko ubungubu General Neva arimo gushaka kuganira na M23 kugira ngo bumvikane ko zitazigera na rimwe zifasha Red Tabara. Iyindi ngingo ubutegetsi bwa Gitega burimo gushaka kuganiraho n'abarwanyi ba M23 nk'uko tubikesha amasoko yacu yizewe mu butegetsi, nuko ubutegetsi bwa Gitega burimo gusaba abarwanyi ba M23 kurekura abasirikare b'u Burundi bafashwe matekwa. Ubutegetsi bwa Gitega burasaba M23 kurekura abasirikare bafatiwe mu mujyi wa Goma. Hari umusirikare ufite ipeti rya generali w'igisirikare cy'u Burundi winyegeje muri MONUSCO. Ubutegetsi bwa Gitega rero bugasaba M23 ko yamuha inzira agasubira mu Burundi. M23 kandi ngo ikarekura abakoloneli babiri yafatiye mu mujyi wa Goma ndetse n'abandi basirikare benshi b'u Burundi bafatiwe irya nino ku rugamba. Ibingibi ngo nibyo bintu bitatu ubutegetsi bwa Gitega burimo gusaba. Reka mbibutse ko icya mbere ari uko M23 itazatera u Burundi. Icya kabiri nuko M23 itazigera ifasha Red Tabara ngo igabe ibitero mu Burundi. Icya gatatu nuko M23 yarekura abasirikare b'u Burundi yafashe matekwa. Ikintu gikomeye cyane inyeshyamba za M23 zirimo gusaba nuko u Burundi bwavana abasirikare babwo bose muri Kongo. Ikindi cya kabiri nuko u Burundi bwahagarika kugaba ibitero muri Kongo ndetse no gufasha FARDC gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura bagaba ibitero kuri M23. U Burundi bukivana muri iyi ntambara ya Kongo burundu. Nicyo kintu M23 nayo igomba gusaba ubutegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Gitega bukivana mu ntambara ya Kongo burundu, bugahagarika uruhare urwo ari rwo rwose barimo kugira muri iyi ntambara yo muri Kongo. Ngizo rero ingingo zikomeye cyane zikubiye mu biganiro ubutegetsi bwa Gitega bugomba kugirana n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko urugamba rurimo guhindura isura mu buseruko bwa Kongo. Abana b'u Burundi benshi baguye ku gataka ka Kongo. Abasirikare benshi bitaye kuri Songoye. Ubungubu abasirikare b'u Burundi bamaze kugera mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika, aho barimo bahunga M23 muri Uvira. Ku munsi w'ejo abasirikare benshi b'u Burundi barapfuye ndetse intwaro zikomeye cyane abarundi bajyanye muri kariya gace zacakiwe n'abarwanyi ba General Makenga. Hashize iminsi abategetsi bo mu Burundi barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko batsinda urugamba muri Uvira, ariko bigonza urukuta. Imigambi yabo yose iguye mu mazi. Ubungubu rero ubutegetsi bwa Gitega busigaranye iturufu imwe yonyine: kwemera ibiganiro n'abarwanyi ba M23. Ndetse ubutegetsi bwa Gitega nibwo bwateye intambwe ya mbere. General Neva yohereje intumwa mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru yizewe twamaze kuronka aremeza ko izi ntumwa zamaze kugerayo. Hategerejwe rero ibishobora kuva mu biganiro baza kugirana n'abayobozi ba M23. Nyuma y'aho M23 igeze muri Kivu y'Amajyepfo, ubwoba bw'intambara bwatangiye kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi bavuze yuko M23 igiye guteza umutekano muke ku gihugu cy'u Burundi.
Generali Neva yivugiye yuko M23 izagaba ibitero mu Burundi, ndetse yavugaga yuko izafasha Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri iyi minsi abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugaragara mu gisagara cya Bujumbura. Ku mipaka y'u Burundi na Kongo abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye, biragaragara yuko baryamiye amajanja. Abanyagihugu bafite ubwoba bw'intambara ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi kandi inyeshyamba za Red Tabara zinjiye muri komine Musigati ni mu ntara ya Bubanza. Habaye imirwano ikomeye cyane muri iki cyumweru. Inyeshyamba za Red Tabara zahanganye n'abasirikare b'u Burundi hariya ku ishyamba ry'ikibira muri komine Musigati. Ubutegetsi bwa Gitega bwari bwatangiye kuvuga yuko M23 ariyo irimo kohereza Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Ubutegetsi bwa Gitega burabibona neza ko M23 yamaze kugera neza mu marembo y'u Burundi. Nta kindi gisigaye usibye kumvikana nayo. Za ntwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'u Burundi zimaze gufatirwa mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bamaze gucakira bya bitwaro bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi. Ni nyuma y'aho imirwano ikomeye cyane yarayibaye, abasirikare b'u Burundi bakava mu mujyi wa Uvira bakirukanka bagahungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 intwaro zikomeye z'igisirikare cy'u Burundi zimaze gucakirwa n'abarwanyi ba Generali Makenga. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Uvira aremeza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo, abasirikare benshi b'u Burundi bahisemo guhunga berekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Abasirikare b'u Burundi buriye amakamyo ya gisirikare barirukanka. Amakuru atugeraho aravuga yuko kugeza muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 abarundi bakirimo guhunga berekeza mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ni nyuma y'aho ubutegetsi bwa Gitega bwari bwategetse ko nta musirikare n'umwe yemerewe guhunga. Generali Neva yari yavuze yuko bagomba kurwana umuhenerezo kandi ko byanga bikunda bagomba kwegukana intsinzi. Byari bibujijwe rero guhunga basubira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ababigerageje bararashwe. Hari abasirikare barenga 80 bashatse gutoroka urugamba ngo basubire mu Burundi, ariko barashwe na bagenzi babo. Ibyo guhunga rero basubira mu gihugu cy'u Burundi byo rwose ntago byashobokaga, kuko Generali Neva yari yatanze itegeko ko umusirikare wese ugerageza guhunga bagomba kumurasa. Babonye rero nta yandi mahitamo, bahitamo kwerekeza muri Tanganyika. Amakuru akomeye cyane arimo kutugeraho avuye mu gace ka Uvira nuko inyeshyamba za M23 zamaze gufata za ntwaro zose z'abasirikare b'u Burundi. Bya bitwaro bikomeye Generali Neva yohereje muri Kongo, ubungubu intare za Sarambwe zamaze kubicakira. Intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira nyuma y'imirwano ikomeye cyane ndetse n'amayeri ahambaye cyane ya gisirikare. Intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo. Intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira ndetse zamaze gufata intwaro zikomeye z'igisirikare cy'u Burundi. Abazalendo na FARDC nibo birukanse ku nshuro ya mbere. Nta musirikare wa Kongo urimo kugaragara mu gace ka Uvira. Abazalendo ndetse na FARDC bakoze ibikorwa by'ubusahuzi ndetse babomora za magaze n'amabutike y'abanyagihugu. Bungubu rero bamaze guhunga berekeza mu mujyi wa Karemi. Amakuru akemeza ko kuri iki cyumweru igenekerezo rya 9 ari umunsi ukomeye cyane, aho intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu bice byose by'umujyi wa Uvira. Mu mirwano ikomeye cyane yarayibaye, amakuru twamenye nuko ibifaru bigera kuri 7 by'igisirikare cy'u Burundi byacakiwe n'intare za Sarambwe. Hari imodoka z'amakamyo zitwara abasirikare b'u Burundi. Amakuru aravuga yuko izigera kuri 3 nazo zacakiwe n'abarwanyi ba Generali Makenga.
hari intwaro ziremereye cyane nazo zafatiwe ku rugamba, hari n'intwaro ntoya z'abasirikare bagendana, izi nazo abarwanyi ba Generali Makenga bazifatiye muri kariya gace. Biravugwa kandi ko M23 yaguye kuri depo y'intwaro nyinshi cyane z'igisirikare cya Kongo, intwaro bivugwa yuko zikomeye cyane kandi ngo zagombaga gukoreshwa mu guhangana na ziriya nyeshyamba. Amakuru dufite nuko baguye kuri depo y'intwaro nyinshi cyane rwose za FARDC, bakaba bazifatiye mu mujyi wa Uvira. Ibingibi rero ngo bikaza gutuma izi nyeshyamba zikomeza urugamba. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko bafatiyemo ibikoresho bikomeye, ibikoresho bikiri bishyashya bya FARDC ndetse ngo byari byaravuye muri Tanganyika bije kurwanya M23, ariko babicakiriye ku rugamba mu mujyi wa Uvira. Amakuru atugeraho yemeza neza ko iyi depo y'intwaro bacakiriye mu mujyi wa Uvira yari irimo intwaro zavuye muri Afurika y'Epfo zikanyura ku cyambu muri Tanzania, zikava muri Tanzania zinyura muri Tanganyika ziza muri Kongo. Hari amakuru yemeza ko izi ntwaro zaguzwe na Kongo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ngo ni intwaro zihambaye cyane kandi zari zitarakoreshwa, ngo ni igihombo gikomeye cyane rero ku basirikare ba Kongo ndetse n'abarundi kuba zino nyeshyamba za M23 zabashije gucakira iyi depo y'intwaro. Hari amakuru avuga ko ubutasi bwa M23 bwari bwaramenye aya makuru ndetse ngo barwanaga mu mayeri akomeye cyane bashaka rwose gucakira ibi bitwaro bya FARDC mu mujyi wa Uvira. Ni nako byagenze rero kuko mu rukerera rw'irigenekerezo rya 9 intare za Sarambwe zinjiye mu nyubako ikomeye cyane yari ibitsemo ibitwaro biremereye cyane ndetse n'ibitwaro bishyashya byaguzwe muri Afurika y'Epfo. Ibi byose M23 yamaze kubyigarurira. Hariyongeraho kandi ibindi bitwaro by'abasirikare b'u Burundi nabyo intare za Sarambwe zacakiriye ku rugamba. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba, amakuru dufite nuko ibyago bikomeye cyane byagwiriye abasirikare b'u Burundi. Mu mujyi wa Uvira harimo kugaragara ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga yuko abarenga 430 baguye ku rubuga rw'imirwano. Ibingibi ngo byatewe nuko General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi yari yategetse ko abasirikare bagomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Abageragezaga guhunga basubira inyuma berekeza mu Burundi bararashwe. Ibingibi byatumye abasirikare barwana nkaho nta yandi mahitamo bafite. Bararwanye kugeza ubwo abarenga 430 bitabye Imana. Aya ni amakuru yizewe navanye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi. Hari umwe mu basirikare b'u Burundi yabwiye umumenyesha makuru wacu ko ibirimo kubashikira muri kariya gace ari akamaramaza ndetse ko ubutegetsi bwa Gitega bwagiye gutakura isongoye abana b'u Burundi. Imwe mu masoko yanjye mu mujyi wa Uvira amaze kumbwira yuko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birimo kugaragara irya nino mu mabarabara. Ibiziga byinshi cyane birimo kugaragara muri kariya gace ka Uvira. Ibiziga birimo kugaragara muri Uvira ngo ni nka bimwe byagaragaraga mu mujyi wa Goma ubwo M23 yari imaze gucakira uyu mujyi. Murabyibuka yuko mu mujyi wa Goma ibiziga byabaye byinshi, abazarendo na FARDC benshi cyane rwose barapfuye. Croix Rouge yamaze icyumweru cyose irimo guhamba abasirikare ba Kongo baguye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe aravuga ko ariko biza kugenda muri uyu mujyi wa Uvira kuko urimo kugaragaramo ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko abana b'u Burundi bakomeje kwita kuri songoye. Niba ufite umwana wagiye muri Kongo cyangwa umugabo wawe akaba yaragiye kurwana muri Kongo, ndakumenyesha yuko rwose adashobora kugaruka mu Burundi. Birashoboka yuko nawe ari umwe mu baguye muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Uvira.
abana b'u Burundi barenga 430 bapfuye, byose bitewe na Generali Evariste Ndayishimiye wavuze yuko bagomba kurwana nta gusubira inyuma. Hari hashize iminsi myinshi cyane abarwanyi ba M23 barimo kugerageza kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi barwanye urugamba rukomeye. Ndababwiza ukuri, nubwo abarundi bamaze guhunga ndetse abandi bagapfa, amakuru atugeraho aravuga yuko no ku ruhande rwa M23 naho bapfushije abasirikare benshi. Intambara n'akamasa kimiriza bose. M23 nayo amakuru atugeraho aravuga yuko yatakaje abasirikare ndetse yakoresheje imbaraga nyinshi cyane ngo yinjire muri uyu mujyi. Hashize iminsi imirwano irimo kubera mu micungararo y'igisagara cya Uvira, ndetse abarundi barwanye urugamba rukomeye, bakoresheje intwaro ziremereye cyane. Abarundi bakoze ibishoboka byose kugira ngo Uvira idafatwa, ndetse amakuru akemeza yuko Generali Neva ubungubu noneho ibintu byamukomeranye, ibyo yatinyaga bimugezeho. Generali Neva yavugaga yuko mu gihe izi nyeshyamba za Generali Makenga zaba zigaruriye umujyi wa Uvira, ngo byaba bigiye gushyira mu kaga ubutegetsi bwiwe, ngo byatuma izi nyeshyamba zifasha Red Tabara maze ikavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Bungubu rero M23 yamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Umujyi wa Uvira ndetse n'umupaka wa Kongo uhuza Uburundi na Kongo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba Generali Makenga. Intare za Sarambwe zamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Ni inzozi mbi cyane kuri Generali Evariste Ndayishimiye, ndetse amakuru aravuga yuko yabuza yacira n'ayamira. Arabibona neza ko abanzi biwe bamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Yarabarwanyije mu buryo bukomeye cyane, ndetse M23 nayo ngo ishobora kugaba igitero cyo kwihorera ku butegetsi bwa Gitega. Hari amakuru atangazwa n'abategetsi ba Gitega avuga yuko izi nyeshyamba za M23 zigiye gufasha Red Tabara zikayinjiza mu gihugu cy'u Burundi, maze ngo bakaba batembagaza intwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye. Ni ibyago bikomeye cyane rero. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira ni ikintu kibi cyane ku butegetsi bw'u Burundi.